Kuringana na Minister Omar, mamwe ma maria megwikirirwo muno ni gutheca ciana njanjo, uheani wa vitamin na dawa cia minyo na utungata wa kugia ciana hari atumia. Kwa hivyo ni vizuri sana tuwashughulikie vizuri na ni haki yao ya kuhakikisha kwamba tunawalea vyema katika mazingira sawa na yenye usafi. Oho Omar ni oriti ikundi citari cia githirikari, honge cia urumwe wa mabũrũri na anyiti itemi matiganite manyitanire na thirikari ya kaunti iyo guthomithia bata wa atumia aritu kwamukira motungata ma urigitani mathibitari-ini. Mazingira na ni wajibu wetu kila mmoja wetu hapa akijitolea kwamba tunaishi katika hali ya usafi, hatutahitaji kwenda kuona daktari kila wakati. Na muhimu zaidi vile tulivyokuwa tunaelezwa hapa ni kuhakikisha kwamba tuzingatie mambo ya chanjo. Omar ni athiete na mbere na kuga thirikari ya Garissa ni guthie na mbere na kuigithia safarira-ini cia kugacirithia na njira ya gwaka mathibitari makiria mwena ucio rundumwe na kwandika arigitani makiria. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Mwihaki wa Ndogo.